Tuje hano mu karere ka Rulindo mu kagari ka Rubango, aho tuje kubereka ibibanza biri mu masite muri R2, murumva ko ni igice cyiza cyane nk'uko muri kukibona, murabona aha hantu ni muri Rulindo, ariko Rulindo yegereye umujyi wa Kigali, mbese twebwe tugenda tujya mu nkengero z'umujyi wa Kigali, aho ushobora kuba wakoresha igihe gitoya ugera mu mujyi wa Kigali bikoroheye kuruta ahandi. Ni ukuvuga ngo uvuye mu mujyi wa Kigali kugira ngo ugere aha ngaha muri Rubangu ni 1500, uvuye uturutse Nyabugogo. Diregite Nyabugogo ni 500 kugera hano tuje kubazanira ikibanza kiri muri site. Aha rero tugiye kubazanira ibibanza bitandukanye bikase biteye amaborune, aho ushobora kuza ho murumva ko ni mu kandi karere, si nka kariya karere kacu ka Gasabo, aho ibintu biba bisa nkaho bigoye. Aha ni ahantu ushobora kuza ugatura ugatekana mu buryo bwiza kandi bwizewe, kandi hakaba hegereye umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo icyerekezo cyaho utega Karuruma, uvuye Karuruma kugira ngo ugere aha ngaha ni 1000 kuri moto ni 1000. Murumva ko byoroshye, murabona inyubako zihazamuka ni izi zo muri R2, ni ahantu heza cyane hatuwe kandi hegereye ibikorwa remezo. Ni agace keza cyane nk'uko muri kukabona. Aha hantu tugiye kuhabatembereza hose, tuhabazanire ibibanza bitandukanye, bya bindi biba bicukumbuye by'amashuwadiro, turaje naho tubihabazanire. Ni ahantu heza cyane muri site imeze neza, ikasemo n'ibibanza n'imihanda, ni ahantu heza cyane. Aha hantu tugiye kubazanira amashuwadiro, ikibanza kuri 7,000,000 gusa, 7,000,000 gusa. Muri iyi site uraza tuguhe ikibanza tukigukatire, aho kugera mu mujyi wa Kigali biza kukorohera. Dore bimwe mu bibanza ibi ngibi muri kubona imbere yacu, waza ukitoranyiriza. Bino muri kubona imbere yacu ni ibibanza, tubibutsa ko ari Bumbogo Real Estate, ariko iri gukorera hano i Rulindo. Yageze i Rulindo niho iri gukorera. Aha rero ibi bibanza byegeranye no kwa Minisitiri, abazi neza kwa Minisitiri, ni agace keza cyane uba ufite viyu y'umujyi wa Kigali yose. Ni ahantu heza cyane umuntu uwo ari we wese yakwishimira gutura. Nkubwira ko nujya uri gukurikira izi videwo, ujya uyireba uyirangize, kugira ngo bimwe mu byo tutavuze inyuma uze kubisobanukirwa neza. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.